Uwei usamla pule jong JNV School kebedan Hamau Plang East Khasi Hill District. Uba pule haka kelas 11 ubla tip kerteng ku Nathaniel Sotun. Khat news nem ke arta ula due yela ke jong jing im. Nak jing syabat boarding elektrik haka kamera hostel ke bausa. Haba yo banyak keren badukpa jong utu khana. Uba Kumar misar ulai tu bahnin ke arpu pratrik ula yo preng ke phone call lagi board peniat ke school. Haka por kumba lifesteng janmet 4 kila pawan ha CHC Mau Plang namar basitom jur ukun jongki. Uba misar uletu ba enda lapoi ha CHC kisyo jingtip bu syabat laj bat haka slip latho melawan ra yeu ha CHC. Katkum jingong ukpa Nathaniel haka met ukun jong u kidan kidak mong nakikti nakakrung bat kangap bat keselang ru kaat. Uba misar uloong bakat kum gejing yetu nak school kanek jingjia yu ukun jong u kalajia hakapor bu dangsum kanek jingjia kala pensa lengo kimi kikpa kibahiyeng hasem jong uneu khana hadin la kitno se civil hospital Shillong banle ke postmortem bat naikileng kibahiyeng kila pentiknai ke jingklatno ukun jongki bat kayeng kasem kakwa banyo ke jingshai halol kanek jingjia bat yamenta kidang apshwa ka postmortem report. Kunjung aku ketemu Nathaniel Sotun kuliah po GNV usang kelas 11 dok pas kelas 10 mana dia Demilin poi phone po hostel amba ulah stop tidak pen kita po si hospital sudah jom pulang kan saya nangta ngia poi ngap di lok nang ni telin ngia phone ni kino hikai ngojia ini kumia batai ki sini suami wan keluar poi saya taipan pendoi kapan hospital ko ngaba usabat laj bangun dan su Kemudian phone ni apa po sauji sausteng entah di mari yo jingkit ni poi no stai kat news no po basum yo kari hamare hayeng po hostel siapa po hostel be kadi trek kadi ka po kayem wana kalaj po na ye ne ke tu ba kumba ya tu tapi amba dan ki pai te na jero tadi ngarom tu bahan mang ngapat litpet ngaru tu jaka ban amba sabat tingket kemudian kendu ikut naik pak piwan apa si no okey lah rais po si hostel kembila si tomjur kata po poi pin eh la khala apa poi pin akhlak bencur kemudian hang ni poi ni stay te la kumba rio ngap lok kemudian ikut pisah sini itu ikut pak bisa sno long pipi sa ni sa laban ho tu kuliah po GNV mo plan stay kan sta hostel zone stay oh nak stem sa sti pak nyaru kelas 6 la di bendap meta number 1 la di bendap nang kelas 12 kage mbok ngidang meta ki bejai kun nga bagi orang ba sabat deng dia bertangi apa ke report ni matang ka postmortem report ni ke balaban pencisati di bo sabat ding ni di dak kuai ka dia kumai kan bo duduk ka mesti bo dekat bawang school ti yang babat ding seni di doktor mentar nga keren mener ba for mentar ti itu ki orang di babat lagi tempat kuai ka report di padang batai ke